Riu ceceni ya radio ya Kameme FM ni yanikitwo na gukuruhanio na stories ya guscam mbeca cia andu. Oho na aria mathikagiriria Kameme kianiko imwe kwa imwe ni critic officer oikaine ta MC Zaku. Haria MC uyu ona thengia wake gwikora hatikaine ya guthitangwo ni gukena FM na mahitia ma guthukiria ceceni ya radio ritwa thutha wake kwanika ceceni iyo na ihitira guscam kugera mithako ya kugeria munyaka. Haria MC Zaku auburanitie na kwanika gukena FM akiuga mithako yao ni utunyani kuona ena evidence jiganu ya uria amemerekia mahenagia andu ni mehotanira mbeca makiri maingi indi no kakara kuna ni mibango ya guscam mashabiki mao amu makoragwo marihite mundu wa gwetha hotani aria marihagwo ciringi 500 Kenyan shillings niguo ahurirwo thimu auge ni ahotana akenete muno. Na MC Zaku riu ni ekorete haceke thutha wa gukena FM kumutumira ripoti yake ya kumuhemukana haria thitangitwo. Riu Zaku agieterera date ya guthie igoti-ini ang'ethanire na officials agukena FM na furthermore ona thutha wa MC Zaku kuheo mukana uyu oho ni athiete na mbere na kwanika Kameme FM haria umburite riu akwanika ceceni ciothe cia radio iria irendia kakara na guscam athikiriria ao. Zaku akiuga andu aingi na ciari ingi ni mekorete mutego-ini uyu wa maheni akiuga agutigirira na kihoto kia mbeca cia thikiriria itinaungumanio ni ceceni ici akiuga na kuonania evidence ya uria ceceni ya Kameme FM yungumite athikiriria ao haria augite Kameme FM official stop scamming people na kurumiriria na conversation evidence iria arekereiria akionania pay bill ya Kameme FM iria marahuthira kwa ihinda riri uscam andu ta uria uramiona haha in this conversation ikiuga ikiheana Kameme ikiheana kana mundu uria utumitwo akiheana the pay bill details na possible winnings ya 300,000 na conversation ikiuga utasema umeona M-Pesa message ya 150k poa show start from 1 pm to 6 pm on Kameme radio. Mtu usema from show ianze umecheza 4 times na huwa unacheza daily. Wakikucall wakuite na majina, mtu uliza nani huyo, ananijua na majina yangu. Wakikuuliza umeona M-Pesa message unasema acha niangalie, then sasa hapo ndo unachangamka kabisa, unamuuliza hii 150 naona kwa M-Pesa ni pesa zangu hapa. Mtu hata huwa na scream. Zaku agithie na mbere kuona ni uria andu marariho 500 niguo metwe ni mahotana 300 na kuonio uria afatie kuga ahurirwo thimu in another conversation ikiambia unalala mapema ni kupe job if utakuwa on unaweza ni said your 3 names agituma marito make akiuga itagwo Peter Karani Mwangi akiro okay, then agakiheo pay bill details na possible winnings na kuthina mbere na kuga poa niko chojo kabisa. Wakikuuliza umeona M-Pesa message unasema acha niangalie, then sasa hapo ndio unachangamka kabisa, unamwambia umeona 150k agitikira akiuga ni sawa. Mtu husema amecheza mara 3 show ikiwa on ili another conversation ya uria ado marakihuthika akiro akikupigia akwambia yeye ni kadhaa ya mtu sound kama ameshtuka agitikira kauga sawa nikulipe kwa hii namba hani kulihwa rakilihwo akiuga ya thank you ukionania ni akilihwo akirwo tuonane kesho akiuga poa hey leo uko nikupange if uko on send you your 3 names ino ari conversation iria twagithoma hau iguru evidence iria MC Zaku arekereirie na gukumithia ceceni ino akiuga onayo thirikari ni ifatie kurora license yao igweria marahe radio station ici BCLB namba ya mithako niguo matigirire Kenyans matinagwa mutego-ini uyu wa kungumio mbeca ciao. Haria MC Zaku athiete na mbere na kuga ira ceceni ici kenderagura guoya na gutigirania ni kakakara ici cia radio iri ikoretwo igitafanio riu andu na Kenya makiumirio na ukonania uria makorete mutego-ini uyu matongoirio ni Muthe Marungo akiuga mimi zangu zenye zimeenda ni almost 20k in different station. Kuna time nilicheza mara 8 at once ndio mashini nione, na mshindi alisemekana amecheza mara 1. Haki niliumwa Paul kama wagari onake akiuga Kameme walikula pesa zangu 18k na si kushinda chochote.